Por wantiere wechuto rekod siasa, jatendun bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka okwedo kendo wito mabor ng'uono ma jatend piny Kenya William Ruto nyokwayo rowere mag Gen Z e kinde nyasi ma 22 mar Alam ne piny Kenya. Kalonzo olose nyasi mano bagi dala ne gwenge mag Muuna, Seikuru, County ma Kitui. Nyasi ma bende no yuor kod josiasa mopogore e kinde go. Jatendun bura mar DAP Kenya Eugene Wamalwa wacho ni ng'uono ma jatend piny William Ruto nyokwayo onge kod adiere iye. Korka kore, jatendun bura mar DCP Rigathi Gachagua medo ni giseketo kenge makare mabiro konyo golo telo William Ruto. Wera ni osebedo kochiwo singo ne oganda jo Kenya to ok ochop singo makamago. There is a difference between apology and repentance. Apology ni kuomba tu msamaha kusema nimesamea. Lakini repentance ni lazima utaje ni makosa gani unataka kusamehewa. This nonsense about abduction lazima ikome. We are repeating it from here. Nikiwa nyumbani. Ni lazima mkomeshe abduction. Na kama mnaomba msamaha, uwe realistic. You cannot give conditional apology. Yale amesema jana ati anaomba msamaha. Mimi nataka niseme majenzi mko hapa. Munakubali apology ya Bwana Kasongo? Sababu alisema if. So Bwana Ruto is not a question of if. You have blood on your hands. That apology umepeana jana, conditional apology, is not acceptable and it has been rejected by Gensis of Kenya. Mimi naomba wa Kenya mutulie. Mutupatie nafasi. Musituharakishe kutangaza flag bearer. Asiwekewe mawe kwa barabara. Si ndio? Lakini mtuamini. Sisi tuko na agenda. Na agenda ya kwanza ndio Kenya iboreke. Ndio kazi iendelee. Ndio Kenya isimame. Lazima wewe ukuwe one term.